Oras mga bata ganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus. Si may jalo hita hata ni Tuhan na ibata, pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Jehovah, terima kasih hubamu, na tetap manramot kon guluh nami das bani panorang on. Si kolma ijalohan nami hata guluhan na hubamu, hama na memberi pangarusion, pasiboy hanami mangarusi hatamu. Terpuji maham Tuhan, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, hatani Tuhan na ibata, bani namambuka horjat ta sadarion, ibuat maaihong bani Job bindu tolu ayat 4 ihatahon, tondui ni na ibatado nadok manjadihon ahu, anjaha hosahni pargogo na sotarimbang do paguluh kon ahu. Sonay madasni kita ganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus, bani Job 33 on ihatahon do bahasani tondoy ni naibata itong-atongah ni guluh taon ay berperan untuk memberi hagugohon pangarusion hambahon niuhur terlebih maay hamonangan ibagas pasal pasal parutolon ni guluh taon songon na idopakon si Job age sonay humani si Elihu bani panorang ay Job mandopakon pergumulan na murat tumang itong-atongah ni guluh ni. Tapi porsaya do iya tondoy ni naibatado na manjadihon iya margogo. Lang anjay mandole tongon si Job. Tapi semakin dia bergumul, semakin dohumani ia marondos bani Tuhan naibata, jana semakin dohumani ia bertumbuh ibagas saporsayawan ni. Kenapa? Halangi Tuhan naibata, ay Tuhan na markuasa, na malubihi humbani pangalusyonta. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus. Halani ay nini selaku halak na persaya, tetap mahita makawadupak na ibata. Halani iya do na manjadihon haganupan na tinupani termasuk maay hadirion taon. Ketika Allah na membentuk diri kita, maka Allah juga yang akan mengampukan kita. Bagi setiap halak, bagi setiap orang yang tetap mengimani hidupnya di dalam Tuhan Allah. Halani aido asia tahun nini tondu ni batado nado manjadihon ahu anja hosah ni pargogo nasotarimbang do paguluhkon ahu. Paguluhkon hita ibagas pergumulan ta na mamberi hagogohon hubata do hubani pergumulan na idopakon hita. Usi sangon na idopakon si Job bani panorang ay. Hanja do roh ni hagogohon ni si Job. Secara hajol maun, dia patut untuk menyerah, dia patut untuk bersungut-sungut. Tapi paroh ni hagugohon ni pakon pangarusyon ni kumbani Tuhan na mata, sehingga ketika ia mendopakon pergumulan, lang anjay sok ia secara pardagingon, baik secara iman, tetapi dia tetap marsaor pakon Tuhan na mata. Halani saya do iya Tuhan do na manjadihon guluh ni yang membentuk guluh taon. Tentu langa dong sura-sura ni Tuhan ni bata sura-sura na lang madia, tapi sura-sura na madia. Halani ay kita haganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus, maka nini ijon ihatahon do pargogoh na sotarimbang do Tuhan na ibata. Halani ay Bapa Inang tetap mahita marondos bani Tuhan ta si managogo na sotarimbang in gogoh na laho melawan musuh ta, gogoh na laho melawan pergumulan ta. Halani ay tetap mahita ibagas saporsayon ta bani Tuhan na ibata. Halani sukup do haganupan ibahin Tuhan na ibata. Imampuhon do hita ibagas parnaburitan ta, ibagas sahurangan ni guluh ta dong dotong Tuhan na ibata naman ramot kon. Ita haganupan na hinargani Tuhan ta Jesus Kristus. Bagi do na idopakon hita itong-atongah ni guluon, tapi tetap memerdingat bani padan ni Tuhan na ibata. Halani ay tetap mahita songon na yatahon bani
Bindu tolu on si Elihu, si Job, nabani panorang ai, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kita pe halak na percaya hubani Tuhan, tetap mahita ibagas kuasani. On mahatani Tuhan na ibata, bari na mamuka horjata sadarion, tetap mahita marondos bani Tuhan, halani setiap hari berkat Tuhan selalu baru, untuk hadirionta terlebih maai ibagas horjata. Sonai mahatani Tuhan na ibata, selamat makorja hubata, selamat menikmati berkat dari Tuhan, kuasa ni Tuhan na tetap menguruti tengah-tengah ni guruta. Amin. Pasada hita ugurta martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Jehovah, terima kasih hubamu, bani hata na domba ijalohan nami bani panorang on. Tongon Tuhan, bagi do na idopakon hanami itong-atong gulun nami, nasipata ilupusihan nami, usok niuhur parna buriton na mambahen ganggu hapor sayon nami halani kalik ni akulan nami. Tapi marhitehon ni hatamu porsayon nami Tuhan. Hamdo si mada kuasa, namar kuasa ibagas hadirion nami, namar kuasa ibagas pergumulan nami. Porsayon nami Tuhan. Sura-sura nama der do na itapekon ham ibagas buluh nami. Halangnya Bapa ondos babu mahadirion nami, horja tangan nami, keluarga nami, ake sonai pelayanan nami ibagas ham. Tak puji mahami bagas Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Horas mahubata haganupan.